Pemzek-Loasio. C'était périmètre par Racoun. Jean, deux. Jean, ma avoir tout a Fableno, Yann Arventen, scrivet que Paul Tréouré. Ah, ok. Allez, qui gagne une nomination? Deismat dan nol. Tostor et Obegan. Alors, oui. La vare de 20 milione de sgolene di ganen don da displegadeo fablennu yon. La canne moché. Et moché. Ah, Ja, Tostorica. Che spiegano? Tostorica. Ah, Ouais. 14 d'autres. 14. très bien. Deismat dan nol. Ouais. 20 milione de sgolene di ganen don da displegadeo fablennu. Non pas tout fablennu yon arventen, med unen pesiu pedeir martese, hag a zo bet a daoset gant de Paul Tréouré. Et tu evit commence penons le vachin dehors. Ar bleiz hag an danva. Un danva dik bihan oa o c'hevadou, doure da sklear vel milizou, pas I gwezaz varnon, pikol bleiz louet, o klas kevouet, a du gant an naoum. Petra reza ete lampoun eme ar bleiz gant er vouez haro. Pioun de rekongedite pes divalo da zon da louz avazouben din me. Medalaho sel vizin kekeitse. A outro eme an danvadik arabade or facha, barzan doré de mon amman. Apio gwir c'houizo dek pas uellor, evidaz e marvad an dour ne vo ket lousor. En louzarez larandi de mer bleiz didruez. Ha memeus klevet ouz pen varlene, te po klasket kol va brut din me. Penons, menon ket ganet, menon ket bloaz, mezotena va mam hoaz. Da vreur eo taneuze. Meus breur emet, mat, da geren neuze, vanden alionet, gant ar chas hag ar bastore da hovar brezel din bebembez. Meaz eskodit ginou glasvez, a kerken, e biro habaden, e tapegen e grohen, e mas trinket varletounen a lunket e peb na golen.